Peace by Peace TV Rwanda twongeye twagarutse tuje kubereka noneho ibintu bitanu bimara internet yawe utabizi kandi utazi uburyo byagenzemo. Ibintu bitanu nje kubereka uno munsi ni ibintu bitanu bigiye kugufasha kuba internet yawe wamenya ngo igeze aha imeze gute, ese n'ibiki bintwarira internet mu buryo butuzuye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikintu cya mbere ngiye kukwereka aha ngaha, cya mbere na mbere uko ukimara kumanura aha ngaha tubona ibintu biba byagutwara internet, ukaza ukareba aha ngaha hotspot yawe nimba ifunze. Iyi ngiyi abantu bamwe ntabwo mubashe kuyibona, ariko ngiyi yanditseho hotspot, iyo ukayikanda ukagumishaho ntabwo ukeneye igikanda ngumishijeho yita hotspot, ukara nimba ifunze hano wifi hotspot, ukayireba nimba ifunze ko urabona ko ifunze idafunguye. Ifunguye iba yabasha kuba umuntu yahita accessinga, akaba yavumbura na password yawe, akaba yabasha kwita akoresha internet yawe ku buntu, akayitwara yose igashira mu masegonda make ukabona isi ishira. Ikindi kintu cya kabiri ndaza kubereka, ikintu cya kabiri aha ngaha tugiye kuvuganaho, urabona ugifashe telefone yawe ukajya aha ngaha kuri internet, aho ufunguye internet, iyo telefone yose waba ukoreshaho ukandeho ugumisheho, nze nkwereke utuntu ugomba kuba wihishiye. Uzamuke gato, uzamuke ugere hano hantu, aha uzamuke ugere hano, cyangwa ibyiza ni uko wajya binyura muri setting, nabyo birakunze. Katunye muri setting kugira ngo abantu bose babimenye, batazavuga ngo bivira he bitoka he, telefone yose waba ukoresha kuba ari Android. Twagiye noneho ukigera aha ngaha cyane wanditse network, bazibona aha ngaha, kandeho, imara gukandaho uze hano kuri network, scrollingeho, uze hano urebe kano kantu, aka kantu urebe nimba gafunguwe. None aha ngaha handitse ngo notify for public network. Aka kantu biba bivuze yuko ushoboye kwakira network yose iyo ari yo yose iri public, idafite password. Aka kantu rero nako ukamanza ukagafunga, kuko ntabwo kaba kizeye ngo biba bisaba kugira ngo bibe biri high quality, kandi ibi bintu byacu kuri phone zacu, ibi bintu bitwara internet, ukagafunga nako kakava kugira ngo internet yawe idashira. Twisubirire inyuma twigire mu byacu. Reka tujye kubereka ka kantu, uze ukanda hano kuri internet ugumishaho, tugera ahantu hameze hano, noneho uze urebe hano hantu handitse ngo volt. Iyi volt nusanga idafunze, umenye ko nayo itwara network nyinshi cyane kandi ntambara. Iyi volt nayo ishaka bitanga ubufungu, nubwo baba banditseho ngo yongera ngo improve voice and other communication, ariko ntabwo ari bimwe byongera voice yo kuba mwana huza ku bantu, baba bari kukubeshya ibi ngibi, ndetse no kwinjira no kumara internet yawe. Igihe gafunguye jya ugafunga aka ngaka, ugafunga aka ngaka. Ikindi kintu cya kane, uze aha ngaha kuri network, aha ngaha uze ngo hano handitse ngo preferred network type, uyikandeho urebe nimba network yawe iri kuri 4G. Nusanga iri kuri 3G, icyo gitwara network nkeya, ariko icyo gihe ntabwo ikora yihuta nk'uko 4G ikora. Ariko iyi 4G yo yaccessinga bitewe n'ahantu uri. Hari igihe uba uri ahantu mu gishanga cyangwa se ahantu hatari, hari igihe aba ari mu gishanga ariko hari network, n'igihe uba ahantu hatari network zihagije ishobora no gufata 2G. Bisaba ngo uyishyireho mu gihe ufite network zihagije, irakora yihuse kandi kurusha izindi zose. Ariko iyi fridge aho waba uri hose, noneho ahantu hatari network igenda nk'akanyamasyo. Niyo mpamvu ugomba gushyiraho 4G, ariko 4G itwara network nyinshi, itwara na megabyte nyinshi, uburyo kubikoresha bisaba uri ahantu hari network ubundi washyiraho 3G.
bitwara internet nyinshi cyane, ariko wowe wafunze uriya bintu byawe byose ntabwo ibintu byabasha gukunda. Reka turebe ikintu cya gatanu. Ikintu cya gatanu, urabona hano hantu handitse ngo, ndakeka mwese muri kuhareba, hano hantu handitse ngo mobile data always online. Urabona munsi yaho handitse ngo use more battery power on some mobile network. Aka niho gafunguye gatwara network kuko kaba kari gucunga battery yawe, kari kuyikoresha hahandi iyo wabuze ikintu cyawe kibasha kuba cyagarutswa nyine, wenda uguze nka telefone yawe, ahangaha ushoboye kuyibona battery yanazimye yaka ukayatsa ukoresheje iriya bita karakaboro ka tracking abantu, iriya tracking device akaba ariyo ukoresha noneho ukabasha kuba wagize. Niyo mpamvu aha hantu bisaba kuba wahafunga ukahafunga, naho turi ugiye kuhafunga avuga ati ibi byose ngo disability always only mobile data will cause connectivity problem is in some application please user. Ibi byose urabona ko bari kukubwira ko ari connecta nabi biteza ikibazo nko kuri za application igihe uri online buri gihe uragafunga kakanaga ari ngombwa kavaho. Ubutaha ubundi ukoresha network zawe zihuse, ukomeze ukore sabu ndetse n'ibindi byose bigiye bikurikiye, ubundi tubashe kuba twabonera ibindi bisobanuro byihuse. Abantu tubashije kubana ndabashimiye cyane, ndacyari Facebook nk'ibisanzwe. Nkaba nifuza ko mwakora subscribe ndetse mukasharinga byibuze ku bantu babiri uzi, ihangana tukabasha kugera kure, tukabasha kugenda kwirebera ikoranabuhanga TV Rwanda ndacyari Facebook nk'ibisanzwe, tubashe kugenda twateza imbere. Ndakeka hariho amakuru menshi agiye atandukanye, ayo ushaka ayo wifuza, hariho ibiganiro bigiye bitandukanye n'aka ko kunyuzamo kuba mwamenye ikoranabuhanga uko rigenda. Ubu abantu benshi data zabo baburaga ahantu zagiye, ariko guhera uyu munsi mugiye kujya mumenya ahantu data zanyu ziri, mubashe no kuzikontorora. Mugende mureba utuntu twinshi cyane. Akandi kantu waba wifuza turaje tukaguhe, ndaje mbabwire ukuntu wa code 5 wakoresha z'ingenzi kandi zishoboye kuba zagufasha mu mumaro wawe, kenewe cyane muri sosiyete. Utazizi ntabwo uri maso, baze nimba nta code n'imwe uzi ukaba utari wakora subscribe, ntabwo uri maso. Bari subscribe tubashe kugenda buri munsi tubaha utuntu tugiye dutandukanye. Ndacyari Facebook nk'ibisanzwe, ni Facebook Rwanda. Ciao ciao, hasta la vista.